Biz şehirde жүргенде bileriz, Moskvada жүргенде билет элек. Айылдагы жада калса баканын үнүн сагынчу элек да. Ушул силердин айылдын жашылданганы, тыттарды чапканыңар, ар бир кыймыл аракетиңерди сагынышат. Шаардагы бир туугандардын атынан колуңузду кармап коеюнчу. Сиздей акелерди, аталарды сагынышат чынындачы. Москвадагы четте жүргөн туугандар айыл минтип жашылданып калды. Көрүп алгыла. Neden öyle sırtta istediği gönderge birinciden den sağlık, ömürleri uzun bolsun. Ne tilek kılsa tileklerine жетсін. Tapkan tutkanları жақсылық жолда тойларға бөлінбесін. Айтқаныңыз келсін әке. Анаке, тұт-жауық. Сезон. Амантайке! Ассаламу алейкум. Қандайсыз? Анаке. Ашарға. Аманаке, молодец. Ассаламу алейкум. Қандайсыз әке? Ne kılıp oturun Ya işim birlikte bugün şu spotla buraya yaptı ben zeytep tazalap şu. Azamatsız. Oğlum marşruttagılar taştavagılar ey. Biz tazalap atırıq. Spotnik kılıp otursunlar. Spotnikte bugün bölüm şaşkalar bölümler dört ket ataptır. Büt tazalap çıktınlar. Ana. Tazalap üstte maşalat tek mi? Ova, ağaylar azamat. Adam taştavaş керек тазалық болса танан о каналдын жайына таштабагыла. Чын айтканда adam su içi керек да. Emin şu yolun boyuna musurdu taşlaşın özünün gereği yok. Yer koğumluk yer, göpçülük ötütün arı veri. Musurdu taşlaşı tuğramez. Şu musurdu taşlavay, paligondor var, paligondor apart taşlasın. Musur yaşıklar var, oşalorga apart taşlasın, жатыр olur. Тоқтоғұл мектеп, Рысқұл Сөлпиев, екі мектептің ағайлары, эжекелери, бардык кызматкерлери, карабылдары ушул көчөдөгү ташталган жаман таштандыларды тазалап жүрүшүптүр туугандар. Ошолордун катарында орган кызматкерлери дагы чыгышып, ушул жерде ушул кишилердин жол коопсуздугун карап берели деп кызматта турушат. Эгер ушундай тартипте бардыгыбыз бирден менен иштей турган болсок, буйрса айылыбыз, айланабыз бат эле тазарып, айылыбыз өнүгөт деген үмүттөбүз. Бу айыл өкмөт кызматкерлери каякта десе биякта экен туугандар. Булар төр жагында иштешип аттыр. Biz özümüz primer bol, baş bol. İşte başta verdik de. Азаматсыздар. Бул жакта иштеп аткандар кимдер? Кайсы мектептики? Bunlar markum. Наркул мектебинки? Bizarı köşkön mektebi. Bunlar tadlab hazır. Kırkmıştır atат. Mekteптен жаз, сайт чыгарат. Адам бүтөт. Жакшы. Урматтуу кыргыз элим, мына Кудакада жол жээктеринин колдон келиши тазалыгын карап атабыз. Мүмкүн болсо наракка өткөн нерселерден тазалыгын карап койсоңор, өткөрүп атканда бош бакашкада флешный листтердин, пленкаларды, амма пойлодо дыйкандар силер да колдоруңан келишинче тазалап койгула.